Thogo ere gumeire mutito wa mau no ethiete na mbere rire mehandite gutigirira mutito uyu ni wagitirwo magikora gatagati-ini ka njukaniro cia kuorotana. Ngoja. Agitanya kionini gikuonekana County Commissioner wa Narok George Natembeya rurugamire mihango ya kurutura are megwatire migunda mutito-ini uyu ni atinirio mierio baratha-ini ire kurehete hamwe aikari a gicagi ya Sierra Leone riria ciuria ciigie muhaka ciambikirwo. Watu wa Ngoben, watu wa Ngareta kule sehemu nyingine Ngareta ile Wandoroba wako pale wanakaa ndani ya forest. Wanakaa ndani ya forest. Alafu ngoja. Kurigana na Natembeya ikaria ni mahenio ni turia nime turia twamedirie migunda mutito-ini uyu na gwaka moria matithire borithi hari uthuthuria wa no watafanirie thogore ino. No aikaria yani makararitie kinya riu makiuga gaka ni gacira ga kuimwo mbeca cia hathara karathaganio. Moja ya wale ambao walikuwa wameinua bana kwamba watu watoke kwenye msitu wa Mao, wao ndio walikuwa kibao mbele ya kwamba hao watu hii ndio shamba ambayo tumewapea. Swali ni hili, utakapo kamata hao watu juu walituuzia pesa kidogo na shamba imeongezeka, unapotutoa mali hapa bwana DCC, najua kwamba tutaelekea kwingine labda Kericho, Bomet, Nakuru. Shamba ni kitu kama milioni 5 kwa eka moja. Utatusaidiaje kama county commissioner? Tafuta mwenye alikuuzia umwambie bwana, nipatie nini ama nipe pesa zangu. Githagathago giki kiyumiria riri thirikari ratarathiko yambirite na riake ria kurutura aria matigarire icagi-ini cia Sierra Leone, Kosia na Masai Mau. Ginyagia riu uhandi wa macani migunda-ini ya Nyayo T-Zone na utemi wa miti ni urugamitio. Giribotira Kameme TV, ritwa riakwa ni Mwaura wa Ndung'u.